Dakle, nismo mi nikakva jugomornarica, nikakva srpsko-četnička vojska, mi smo obični ljudi koji se bore za svoja prava i nastavimo još, nažalost, jedinim mogućim preostalim putem ostvariti. 11 godina ova muka traje, sluha o državnim institucijama, sluha o onome koje plaće od svih nas da to rješava, ne. Neka gospoda izvole malo se potruditi, pogledati u čemu je problem, pita se zašto ljudi 11 godina rade ukrca i iskrca vozila bez lipe prihoda, zašto ta djelatnost nije tarifirana, zašto su cijene prijeveza smiješne, zašto se sve ostale stvari rješavaju u Gradskoj luci Split, zašto Lučko upravo ministarstvo ne radi svoj posao. Do ovakvih scena nije trebalo i normalnoj demokratskoj državi nikad doći. Iako da se na zapadu nešto ovako dešava, nećete vidjeti kordone policije, ovo je mirni prosvjed, neće se ništa nije ugrozilo, nećete vidjeti kordone specijalaca kako ljude na silu vuku kroz luku. Pružili su miran otpor, da je netko možda nešto zavikao, zahvaljujući vama ne bi bilo batinjanja, budite sigurni da bi bilo i toga da nije vas. Zahvaljujem na suradnji i još jednako napominjem. Ovo su obični, normalni ljudi koji štite svoj posao i traže jednaka prava koja su Ustavom svima nama zagarantirana. Neka ova država poštuje naša radnička prava, neće biti nikakvih problema. Još jednako hvala svima. Recite mi, imate li vi informaciju da je vlasnik tvrtke isplatio na račun, dakle vlasnik tvrtke Imex banka je većinski vlasnik, isplatio dividendu na svoj račun? To molim vas, pitajte direktora i poslovodstvo firme. Ako netko ima neke druge prihode, koji nisu prihodi, sigurno je štrajk na luke. Možete samo reći koje su cijene priveza? Nemojte mi pitati, ne mogu sad zapamet govoriti, to ipak treba pogledati sa papirom, ali jednostavno cijena priveza je broda, cijena priveza odveza, zapravo pisanje, obe operacije se spojili u jednu i cijenu po njima, šta ne smije biti zakonski, uključena je cijena u Hrvatske putnike 400 kuna za lokalno.